30. Number 13. Grabe ka kalayo-kalayo. Sini. Grabe. Asa man tong mga nag-vice kanina? Si Angay, Dugaya ni mo. Dugay kayo. Grabe oh. Grabe, iba talaga. Grabe. Pili gunitan. Unsa na to pila, boss? Flies, kasi boy. Grabe oh. Nani daw? Flies. Okay, flies. Ako i-place na rin. Grabe oh. Shout out. Arapapa. Bakit lagi na mo? Ito, na mga tao. Oh, inani magpa-starting oh. Wow, boy. Oh, tawala. Grabe. Iwas. Makaya. Naman eh, oy! Lahi ra gyud ning kasado na. Lahi ra gyud kasado, oh. Lahi ra. Dos, monggus. Wala pa dai. Isa kalibo premyo. Okay. Bye! Oh! Oy, power! Ay. Okay. Lilis ha? Mag-videoan yung mga nawa ni Dre. Ismail sabi. Pang reels. Ismail sa lao. Oh,
Smile. Eh. Bilhin ko doon eh. Butcho koy. Sara tinikit. Saraya kay. Tuwali sa bahay. Akti man ikot. Nagpuyo, pula na ng tuyok. Ay, sukuluwagan eh. Ba, kita mga nao, mga... Wala pa kay Corbel ko yun. Gue dapat pon mo nito. Ya, tinggal reels lang ako na. Kung makuka vlog dito ay. Pagi na nahurot. Ipino na ko tayo para pong kilawin ba? Karate. Hindi ka maligo.